umuntu usendleleni umfana lo eyazi unamhlanje esihlala kuye angiyazi ngaleyo ubona malifta sakhe izansi manje uzobhalansa ukuthi unomlindile lethi uyakho le sabe sabona kanjani phela ithi mfana umXhosa akhuphuka mfana umXhosa leri kumXhosa ke mfana alethe nabantu sasimnisa phela emelela ushaya magiya nyana phela nakulula mayisama ngala emazulu aliwadisisi njalo phela ezimalayi mfana umXhosa leri mtopile kaye wena ukwenu akekho nakupenda mara akasilumvenda tsana lemkhosi ayifunani sobotangana sihlangene lapha estradeni ukarimpara wena ukarule khenye mara ikawasolva majitale amazulu wena ulimajika amazulu othereja majitale kwanga sidelisha basatwile wali changu waile wawa sibonele madoda amabona nabo nogcweshe madoda kwezenjani lalela ngithi kuze ukwenzakalani la selisebenza eCanberra City la Canberra City lemeso uboshethe nenzani ngitshelele lo muntu endlini akazenzeli sase ukushiya umtshelile ukuthi akani mana la suphendula eCanberra City manje le sekuwakho la akuyashera shera kamuka ini usuzovela ubake la uqututhe endlini awuba ishikino stress hlala uqututhe endlini ufika nje solo lokhu uyafika wena la evasithi usebenza nje uyafika la hostel usebenza nje ngiyazi labalo muntu swithinda ba into abantu lobeli lalela ngiyabuza ufika usebenza nje wena ufika ngezolo lokhu uma ufika izolo masajanje akubonto namna yini wayinto akusana lo trail umuntu nabuzatish madoda umuntu lo umakheba lento kade ngiyikhuluma siza lapho sizomenza njani umuntu lo samele sifake isikolo usemningi umsebenzi hayi kodwa hayi uyozezwe thina nasi nayisiphiya le uyale uyazenzela ufika izolo la uyazenzela ukhona ugadi icwenzi yabona ipipe lami le igama yami ugadi icwenzi unyaka pipe ngithi uyipayipi asizwa susa lento zakho aphume nazo uhambe ayikho lento yakho ngithi tsamaya libona baba asikamkarusa lale khona lapho la uyakhona lale khona hamba ulale khona ungamsabuki umuntu usangene umuntu ekhaya ngazi indaba yomuntu hey hasi ukhathalele ubuyele lokungeni indoda akamuntu lo mfethu hayi ungana ngilande kwenye indawo ke hey yazi kodwa indaba into ekhanya ngayo ifana solo kuthena nembize ishisi nawe ndokaphathe Mana susi rice down la wena ishisi kumana lo rest aba rice down susi rice down Tshela lo ngangkhulumisi ngabe ukuphetsa ngithathe lokuphetsa into odle ukuphetsa ngiyakho hawa bana awesitamo ufela nyama kubela swale lo lona kale sokwethu la wena nami kenokho hayi nokanti police umkhulu wena ngeke bafana bathi bona ngiceda le molo tata wenze njani inomfowethu uqana nenzamo nami asitamo ngingakabili wena nawenze phakathi nginenhluthu kuyafana yonke leyo ufuna singamsiza ngathi khala ngani tata
uTurki. indawo yokuhlala. Wawunyaka wezelo. Yini ukuthi uphele lowo mina Awuna flow. bese phele lowo ngishuthi ngangizofuna ukuthi indawo yokuhlala. Awuna flow kodwa zakufela boy. Nangomunye vuma kuna flop. Usephethe nengubo akuna flop. Eshe kuzobheka uqale phansi ebiki umfoko abanweni ufukala ngani? Angamele socela indawo hlala. Cela indawo yokuhlala usho yini lokho suka khona. Ema ngixoshe kuqala. Ngiyabona ngizwa. So ngiyafika ngagesi. Ukiva Oh, pesa. ufike kwageza manje uchithe endishini amanzi uchitha phansi amanzi ngokuya kugeza. Angifiki chance kwa. Ayisele futhi today only. Ngalokuphela. Thina bebalazi ngoba ethi kangaka mfethu uthini bani? Azimxole ngoba sivele sekuhlwile uzokwenzala lapha. Ya, Ngaphansi. uma uzongena. Yini ufuna ukwenza lokhandisha lokwenza embedeni. Rulilo la favor vele asuka uziwa pesa. Kanjani ukukhandisha embedeni? Uzolala la ayikho phela indawo. Ay, yazi. Kulela awuleli baba kuyini language udorwa wakulela zwazo siyabhawo kuloro kini nabi. Mina bafethu Akulela bese nakawufika. angeke ngiyobhoda. Stop amavara akulela awuleli Sale ngomnenzi njani umkhulu usazo. Lo ufika nengubo phela awuthoko yini. Akitomufukanya kitokidlalela nabara basakarepetsela ngapha sakhe simunzibe yangu. Oh, hayi. Responsibility yakho ngasingeni.